nam e want intention ye nua be ma funny face ye nyina ye nim se ye nua be mai wo benya crisis crafa na pomuden ho ma okoda eye ayaresabia ye hwehwehwe na dwem na chese na dwen na eto fa so na nsem a anase niema wo ye no embo ebrenti okogya ayarehwe wakogya ayarehwe no ama ne ho ato no ma waba ama wo bobra na nanse wakonya accident di bia na anu odin na accident ne cause na eniema na ase adansefo ekopiem kyerese eye funny face no wapo ebuo na chinu so na kyerese wi paade na wasoso bia hyehi bia gugu car nim ayekwohwe eniema ye hu we na cancel rituals o say ono ye friend no asem ni si ameka bi say wo say yenhwehwe eye funny face ebusuafo na wo mo funny face because ye ka say funny face ye ka so bia no ho ato ne pa ono rituals bi o hu say funny face won ye okay wo say ye ja ne pe na say ye ni fi eye ayaresabia de ne ba bontin say won be kaka ye ja no na say ya hwe no ampre ma ne ho anto ni bi na busuafo ama ne ho ahia no amma na ayarehwe bi ma ne ho anto na sabi ni ode bebe echi no ebe densin accident na wokonya enti ebusuafo embotwobo emom ba no anaso omode hie no ebe bi pa na wonje ayarehwe se na ebe an ho beto no yenko krashe rituals wonko ti ne wode mind practice ya said Halifax na funny face anomunsa then the whole conversation will be something else that he has there's an offense ekwentua na mbeso ndebie makra